sisara anak sisara boru terlumui ma di boruto alani ma ampara jirudi rohami lama dapat tokamuna ala nang roh bereta nator sira mata bentuk kami juga gasta tulang bodoh nama paribeton nagabe pasir di bulut tu bawa lihat ma bere lima berkok kami akan para jirudi jadi alani ini rohani nungai lama dapat tokamuna pasahaton tuhor ni burtai urang laguran diahi pasti ditinggal ho cuk soani benungai kalau rohani lama dapat tokamu bukan di rohani lama pasahaton tuhamu tuhor ni burtai asal lasmar wani beramu lasmar wani todim pasahatai ma tuhamu aparasi diri Kio pamuina, ina do maniu. Iya, mari Joseph mari. Mau lihat mah dihita na marang-maranggi. Molo di ulau ni pamurot taon, toho matutu. Haha parudul mahami, alay. Molo di pertuturat tay, hamu mahaha nami. Jadi mau lihat madahang diari nong salpu dinaro pamurot tamargana bebantu bagasda dina pasahaton sinamo nagodangi dan pulu rohamuna mamake sinamo ni borutai jadi hari nauli di bulan nadingganon di pasahat tamu do tuhami imat hulang ni helamuna manang helata nungalas ruhani badan las ruhani to dinami majalo si manamo ni borutai dang tuhor da abang da dang tuhor sinamo do apa dulu nungalas ruhani badan las ruhani to dinami hami anggi dolimuna na majalo sinamo ni borutai sayang giyo matubarapako bainon namion so ni do natuti di surat bulu di pertukuan di hutan si ben nalas binain pertuturan si ben nahoras dang ngodo petuturta ngatibu siya no puta ada yung matuturta tumarga na bebantar lumubi hamu hahanami nang ya bang jadi mau lihat ma abang siyang giya ma di perhanggit tay gabi sa daniroha sa pikiran sa ulaw kita tujulan niya so ni ma abang nahuy pasat kami hata tu habang songon sinamot na pinasami bago do na maral tu dulu do na marogian oras ang hami ang gimuna majalo sinamot ni burtay tu ipas na tugada na mahamu hanami na mga liya jadi songon ni ma dihamu bere terjuru tu bere ku da bere nami nah pendidikanmu nga tibo bere molo huwedeng na kinin PDT na bere sa palanong dito ni bosan dan salah memilih toisi bere di pariban mo dan salah memilih tayo sayang giyak man si sada undut tam di na mangulahon rumah tangga mo na bere masih tukar pikiran kamu so nilok ni na tua hot pijawi hot domar pulang boru ni se pidi ala bo bere etong do boru ni tulang so ni mahatas yo bere namin so ko boru menalu do mana kisabu nami mana kisabu ni aba kamu pi botong do boru menalu da bere dah boru dah nah si matua ngamba balu boru menalu do dah si matua mo maloho mabuat roha dah sepuda do hamu teh si nomor 2 denggak kamu na marang-marang di dainang dah masih sukunak kamu jadi songoni mak mola hata-hata pasu-pasuan ano pi adong do tikina jadi songok ko ito lasmaro abadan lasmaro tadi make ngarobi permainmu buru manalu dago namarhal to madi dulu ni parobia horos ma ito ku na pasahato naka adat nago to kahulamu tumpas na may toku na mangalian ador hadu pamain na tugu-tugu ni lobo talipa sama tugu-tugu ni horbo nang sarma tuwa mau ito mangiring-iring anak manugunugo pa ako saat mato namar ni dito namar no solo saat matugutin ngay ba saat hanami sinabo na gudang
Saan may daliling mangulo? Jala, tepung diramot ituan. Jadi sudah ini dia lupa musik ngarit. Jalan kami dohot. Kan diri kami kan. Beda enggak aja mana berat dulu baik. Beda enggak hebat musik. Budi Basong manang hamunat suruh paranan. Nabertulo taruk mau biati baru kami dibata. Nau upas pasukan ulau tasadaryon mamuka atung berbacalo pasu-pasu perwasa idiom ma jaletai. Telah saat dia pasong nau molor siritu lokabisma digarar Raja Nababan Arab Naguk tugal yang namin sibuku alani atong tama tapuji amat tariwata pagkilabasay asa tinuro masubi atong akka pasu-pasu berhiti nasa tiwata ihamu na subukan parana isong takas naung habis marigara marga Nababat tu si buhi Arab Naguk Om manuain dapat patuli itu hari mudah-mudahan dapat penghabis magwarna di hutan angin walau begini aku cakap lagi juga dapat panggung nunga takas atau nang habis negara Nababan ada naguk tuh si buhi nuai pe orang lain mah atan naudi atan naringkan si worotan mabuk kami yuk dua asal ikisale-sale main nerekem si worotan siapa ni nagari atong yang nakutai say Roma panamotan atong adur haluk kama patog-patog adur ratiti matok patog-patog takas matong saat kamu atong pairing ini pahupu saat mamarnini saat mamarnono saat disuruh rumah satu hotel 3 ras saat matok kita dari mangulu saat gabi saat oras babuti mati kita mati tu Horas nama jalo pasu-pasu ini perbue ya nak peta siapa kejualan itu hari mari oh masa adok melihat itu tuh hari angdia tuh di pasu-pasu tuh dia bata keluarga kini sida tujuan narum ke keluarga bahagia rak mertamiak kita itu rak mengiru kita tuh hari asa dong tuh hatta nama mengiring-iring lakari sida saat aku pengarat tuarna jadi itu mengasau be anak ni gawe helakku baru kini baru main sepat jam lagi molosian
rencana ni akahalaki sanksi daw na sila nun. Alay, ala tuhat do, meminentukan sa luhut na langkah do pernunut tadi tanong. Mulai ate mari tuhatta, ala ditangiyo tuhat do, pangiduhatta. Jadi itu, huwag kami dison ulus macam. Asa macam di nauli mari hong. Sahat tu pinoparmu, sahat tu nama tua ho tu hari sugut. Sehat-sehat tu panjang umurmu. Soalnya rukun ini tua masih rokku. Ador hadup painga tugu-tugu ni lobu. Ador haditi tugu-tugu ni horobo. Pepe sorma tua metokku. Patugu-tugu bohokku. Sahat tu namar nini, sahat tu namar non. Hebat. Amang musik kami. Baik kamu asal pasar kami. Hebat itu. Di saudara matutuho magjalo pasapati siya pagkajol ni Rastay Marito na bunga jalan di bagasan nas niroha doon turi dikirat doon sa buong na kulot dari saudara kung soni doon ko direct ko sonari nga helak ko yo amang mula di may tuhatta ala di ba tidak tuot do na tabi kiri na say ari na lewat molo hering do o hela martelefon tuhami buaro nai sumudil ng direktor ay so na paraho buaro oroku alay di tangi tuot do tanyang tay jala ilo horok ko tuo via telepon molo tuhan na marsakap sa ilo molo ang tulang budak si panguray dak si pangabadi lopit tangan bubere pasahat sa luhuk na sakat niroham kutungani tohoro di pasahat lokap dere siriba dos maruhamu sadama hamu tujuran nareon molo burukon omma asli baru haja asli nyok kember alay odora nah dinos Tuhan sahat kebagudan pono pengiluan ni si madam dus tahimu dos tahi di pertidion dangarong nasukko saudot praktidolok kutoruan dangarong nahurang unang may songgakan ay dangarong nasempurna keluarga di tanong holo dos ni rohalo nilopit tama tutuhani mga luaw liba walong nahurang unang tumadadi unang tumadini abalagi burong manaru arong dotong jingar rawdi kan yerang itungan bodo ho mga burong manelu jadi asa atusi tujuran narion dang nari bay ni ngasar na gidjam so mani jadi so nero kini do tua meronokku bitang na romeris di do obulu sumarok didolok ni tua anak periris bor tutorok doang musa rumah dua Itu sinuan hari-ara dipertukar ni untuk
Tuhan anak baru mahamu donga muna sa hormat tua. Iya, betul. Saha ni solo saha matubat tena. Munga saha nong ulos wasatami. Saha mahamu horas. Saha matupang gabi budima. Amang permusik kami. Galawang gabi. Naik pasatu ulos naman. Asal kamu ang musik na hopas. Jadi non hela madar dong, madar hela warna, kalau dia anak Batak. Bolo helaku yakit daw dan masa tu berjujian. Tu berada tu dulu tu helaku. Alana ada yang anak Batak tahu bahasa ngapun di Bataro. Saruba dui tu permingguan membesarkan nama Tuhan. Abos rohaku di helaku. Nah rajinan lo helaku tu pesta akta siapa tahun. Jadi sono pe madaro kela langsung marohan mamake akta tu pesta tu hari nengro ora sunah hola. Akka babatua amangura opung habis luhukna disiala dilas ni rohanami nama jalo pamasumasuan perdongas saripeo ko sa joro ni Tuhan merhitin ako sonay disiala ni ilas ni rohanami rohami nungay dison magbuan ulus na gajang ulus si torok rapu asa gajang mabarita horas gajang barita gabi songot torok ni ulusim rabu ni ulusim matujulon na riyon torok ni pinaparmuna pasu-pasuhonon ni Tuhan babukti ma amang permusik nami gabi mang gabi naing borhak mahami pasat ulus tu hela doh koru nami wedamang na musik na waktu kami na sa nami
amuna matalo pasu-pasu perdonga saripia kamuna sajori buat kamar itu la posona laus di bagas astadarion di garar hamuan ada nago tu hula-hula kamar itu ada di sipakaki parhiti amuna di mangilu to matala martuani bata angia rumah tangga sitiruon tupau na matala martuani bata tuari na mangiluton atau kemarin kami na pangula-muna di amuna bona asuton songan dino matua asa sinusa kahol puno pede sakaripang di amuna nasara asuton nama nipu do amuna tutoru mangakara tulijang lau pasanga pula ulat kai mari hitei itu paktu hartama tubuanana ini tua baru toro amuna dapur tikina tu kakas maino amuna sahur mari dia diamaka bari amuna ramana patok kamu itu pukul di batama so di baroro namen no ngapan ulos mangiring ulos toro rabu mangiring dia agak bilang mangiring dia bisa hasang apon nang doho dia bisuhon tu pao na matani marjoni bata asa harus mamu na matalo bipas mahami na pasaton dapo sa ulo tua porta matani muna matiu na silodeng lampu di patonga sari muna Jesus memanggil kamu na tumakas matuan di batana mas pasi kami na orang
Sayete. Kami dia na tua hangana anak kokino ang orang diau paribatino na parga diau baik kamu gondang na sudah tidak pada berapa Stetsinin na dua. Lagu sama kau ade. Ulo-ulo namin. Ay, bukan Yesus nagancang urus itu laku. Sekejap nomor sulam nero, misalnya kalau akan terlalu banyak. Soal kadang-kadang tuan yang tahu tuamu, kita naruh miris, walaupun nasi mau kita keluar. Tuan anak kami miris, kecuali tuan baru. betul. Saat disulman, saat lotea, saat menguliling mengulung, ketopong mengenai Tuhan. Untuk semua itu yang permusik nanging, sedang tak musik mau partisi. Molo hame siang marga saragi tong dosongoni doron nami asasada maita silopa gadong dua ma silopa puli tuk sada maita sidok hata diamu nababan tuk sudi maita daputan uli mau lihat iya betul Kasunang bisong mengarisok kami dong untuk salu namu-namu supado tulak teka sama mga Reza Sibigar Sorming. Akamang buruak kalay ito. Bilas ni rohat tatong biari sadariyong dagdaga mo na tong solo honotta maulihati ito depan di batang. Atong di pasu-pasu maulotong sama muka manugo satu magudung yan lang. Muayang tubingan timahata. Di bahog ng bisong, napartulo na hunong nami, umahata niya katumang ng bisong. Selamat bahagia mah, dalam nabi. Nanagtakas ko hunong nami, jala odol doi do hunong nami. Tu bahog ng bisong. O barto kapartikian na canggiyaw. Muro na jua-jua, di na masohotang ganding na.
soho dinok soho siaka poso ho bisa tuh hata ni debataro na silonon nami si kebamuna tong so kung habatuhan man ang isopo buwawa adolak sotolhas sobongo dope bangsa Israel tutano kanan tutano perjanjian ini dinok Joshua di buku tanah badai Joshua itu berubah asap berlebih alai yang gua dong aku saja ikut jauh baru kawannya hidup di bahasa Indonesia tetapi aku dengan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan gomos bedonon namu jangan untuk pasen datu nama dok tuhoy itu ate baru medoni dot tu sina babanong upamin datu orang nang itu asama siamin amin ang song lapak ligaw masih tukul-tukulan sungguh suat di rubian jol managani lo ita song natin pa rin bata tanga dong nasikop yo papuku si buru-buru udang buha-burangan yo kagalion yo lasongoni ho alay saling ninakdumi masih tolongan masih olo-oloan tiap tanah humurangi takas dari motoho mono suhati nagani doni martulung imana martap gade alaya labas tukola dia kana humurangi ini tunggu jong imana tungkoko kuat lasongonino nakpisang mananggauli ipaturus na tua-tua dari satikos na hata si hari-hari dong batang pisang ina dan marpatak pisang alay barlappak masya minaminan gabi tunggu gimana tong songonina rumah tangkam dia kana hurangi amat tarong pinata tong masih jual atau di harorongan yang disong songon hula-hula yang belum ngapo semua bisa penanyari nakay hula-hula lasongoni mana tuang raja si nababot ng disong matakong na po ima tanyang ngamet to dipaso-paso di batama Ngarato tetap dirahmati Tuhan. Andalkan Tuhan sebagai kasih dasar di bagian rumah tangga. Jadi laguan uli sadapo dadoon nasihat semua dia rumah tangga. Dah bere? Baik mabar musik nabi.
saya Kasami tutu pasahaton. So dalam ditanya ngami. Oh, ditanya ngami. Tu yang nakut nami di Soburu Manalon. Takas babay damang nabartusi asa pasat kami. Asal madu, asal
di hamba. Tukta kasdo kuweri kami di mas niroham ima di nalaw pasahato na kapasipati tidak derema alam itulah cerita kota mencari batami tu gilen namion alam itulah tukte holan himajuzu tangan masoba Roma dapat kamu rajanani bapak lo semua lo kami Roma dapat kamu soalnya mamang pada nami asa berhak suami lama noba ulah nyo pada na hoba kusi Beras di
Dalam namin magsubat wa mo natang yakong kauma akan tujikin na negro. Asa muwi mo siya ujagar siya ni muwi venom namin labas ang pagkamunan. Nitipsokan ito nungay na daw ito pahatari las marwani beran las lanto di mga buti nga rakala kami. Matutup.